Тугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан жакындан көрүп жаткан биздин сүйүктүү мекендештер, мал чарба көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн 26 январь 2025 жыл Чүй облусу Токмок шаарына келдик. Тугандар, Токмок мал базарды көргөзүп беребиз. Сиздер баягыдай эле бизди колдоп, бирден тырс бажырайтып тырс лайктан басып, каналга катталбай көрүп аткан бир тугандар болсо, каналга катталып, оң тарапта подписаться деген кнопкасы бар. Ошону басып кириңиздер. Анда эмесе мал базарларды көрүңүздөр. Алдыда биздин рекламалык номер 0707 388 350 номерлерине байлансаңыздар, мал мүлк сатам десеңиздер, кайрылыңыздар анда биздин канал аркылуу. Анда достор, көп сүйлөбөй баштадык, анда кеттик. Опа, канчадан алдыңыз байке? Басын айтып кой. Бүтелек экен, айда. Тайлар экен да. 2024-төгү тайлар экен. Бүтелек дейт. Но драхткар канча экен? Сатылбайбы? Сатылбайт экен. Анда эмесе жылкы базардан бир аз обзор кылалы, достор. Кайсыл жактан көрүп атасыздар сиздер? Жаза кетиңиздер. Кана мо 83 дегенден баштайлычы. Туган, баасын айтып кой. Аттын баасы. Я, 140 жашычы? Жазга бир азы. Эмне, үйрү улагы барбы? Үйрү улагы бар, Туяктары таза. Такалары бар экен, төртөтөк. Мына ушундай. Бул атты көрөлү. Жакшы ат экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байкес? Канча экен бул ат? 250 миң сурап атасың. Жашычы? Жашы 5 асы. Мына арт жагынан да көрсөтөйүнчү. Ичине бастырыңызчы. Мынакей. Достор, Токмок. Аламан улакта жүргөн. Ден соолугу жакшы. Торпок улак, теке улак, О. Мына канчага чейин сода болду эми ушул? Сода болдубу бүгүн? Сода сурап атат. Канчага миңге чейин сурады? Үйрү да бар, гарантия. Үйрү да бар экен, гарантия дейт, тугандар. Бою канча чыгат? 65 жогору. 1.65тен жогору дейт. Ордунда турбаган ат экен. 65-ине жооп. Каяктын аты? Бишкек. Бишкектен келди. Номериң айт эми аэропорттон. 501 менен 871 512. Мына бастырчы ары бери. WhatsApp номер бар экен, достор. Мына. Шулар. О, донка бар. Мына достор. Бастырып атат. Көрдүңүздөрбү? Эмечи, баасын жакыныраак айтты. Жакыныраак 250. Сүйлөшүү жолдору барбы? Доставкалар болот. Доставкаларды сүйлөшөсүз, Сүйлөшөбүз. Мына. Жакшы, рахмат, содан берсин. Мына канча экен? Туган, калам баасы айтып кой. 170 жашычы? 4 жаш дейт. 170 дейт. Мына кара кашканы көрөсүз, 2 бут ак. Чоң аттардан баштадык бүгүн. Туган, ассаламу алейкум. Баасын айтып коесуң каранын? 150 жашычы? 5 жаш дейт, 150 дейт. Булар кандай эми үйүргө салына элек? Салынганбы? Үйдө жүргөн, Жакшы, 150 дейт. Номериң айтасың кызыккандарга? 508 555 760, Бастырчы ары бери. Мына. Кара экен да, кап-кара болгон. Кара кашка, охо, теп атат. Буттары тазабы, туяктары? Таза экен, 4 буттунда такалы бар экен. Каяктын аты? Маданият. Кайсы район? 11 жылга? Токмокто экен, 11 жылга дейт. Мына. Бою канча чыгат мында? Чана экенсиңби? 1.60га чейин. Эгер кимде ким ушундай издегендер болсо, чаластар. Эмечи? Канчага сода болду? 150 сурап атасың сенчи? Аларман мынча бер деп келдиби? Канчага? 140га чейин келди. Рахмат. 140га чейин келиптир баасы. Кана туган көк аттын баасын айтып кой. 170. Жашы кандай? 4 азый дейт. 4 азый. Эмне, улагы, үйрү барбы? Бардыгы бар экен. Номериң айтасыңбы кызыккандарга? 0500 62 82 Бастырчы? Мына, көк ат. Чүйдүкөбү? Каяктыкы? Ак бешим мына. Токмоктун ак бешим деген айылы бар бул жерде.
Bastır. Жақсы. Mo kimdiki? Seniki? Gel söyle ver bratan. Bunun yaşı qanday? 4 yaş. 4 yaş he? Bastır balam, bastır. Mına 4 yaş deydi. He. Bunun ne paroda qanday? Bilbeysiz he? Bağısı qancha? Bağısı 140 sürüp atat eken ben. 140 deydi. Kızık qandayga telefon aytasыңбы? 0505 505 menen 82 82 43. 82 82 43. Qayсы айылда боласыз? Qayсы район? Ha, Юровкада болот экен, ысык ата. Мына. Юровкада болот экен. Достор, жакшы, рахмат. Мына канча экен туган? Баасы. 130 ekan. Кунанбы? Жазга кунан. 130 миң. Жакшы экен. Эспирим да эми. Канчага чейин сода болду ушул эми? Ибраз. 110га чейин болдубу? 110га бербедиңби? 110 миңге бербепти. Макул, жакшы. Туган, канча? 290. Кел айдачы бери. Көрсөтчү мындай. 290 дейт. Эме экен. Каяка кетип калды? Маалымат алайлычы. Бул эмне порода? Тяжеловес, Жашы кандай? Жазга бышты дейт. Туголдорун көрүңүздөр, туяктарын көрүңүздөр. Телефон айтабызбы кызыккандарга? 507 507 менен. 313 313 785 785. Канчага чейин сода болду ушул? 240 бер. 240га берилбепти. Кичине бастыр эми, артынан көрсөтөйүн. Мына достор, туугандар, токмокто жалаң чоң аттарды тартып атабыз. Россия экен. Болду, рахмат. Кана байкеси. Баасын айтып коюңуз. Баасын 160. Не жашы кандай? 4 жаш, 160 дейт байкен. Ден соолуктары жакшыбы? Жакшы, Канчага чейин сода болду ушул? 35. 135ке чейин болуптур, Рахмат. Мына көк атты көрөлүчү эми, көк атты. Туган. Түшпөй тур, бастырчы көк атты. Кана? Бастырчы келиштирип бар экен. О, бияка кайра кайтар. Кайрып бастырып. О. Мына көк ат. Жашы кандай? Yaşı bıştı. Быштыбы? Машалла, жакшы экен, бышты дейт мына. Буту колдо тазабы? Taptaza. Таптаза. Ден соолук жакшы. Жақсы. Бою канча чыгат? 160 1.60 lira. өйдө. Баасы 250 миң дейт мына. Каяктын аты? Ысык ата. Юровка, ысык ата. Ысык атада жакшы аттар бар да, негизичи. Номериң айт. Номерinde ayt. 0990 59 59 47 47 77. 77 номерлерине байланышып, ушул ат боюнча маалымат алып алсаңыздар болот. Ulağı var. Улагы бар. Үйрүчү. Sağlam mısın? Үйргө салынган эмес, улагы бар экен. Кана бастырчы? Bastır. Тырс бастырчы 250 дейт. 250 дейт мына көк. Бышты дедиңби? Мына бышты дейт. Тишин ачып көрсөтүп коечу. Азы сайып коюп тургу мунун. Азы сайып коюп тургу, бышты эмес. 5 жашкы мунун. Кана тишин көрсөтсөң, көрдүңбү мына азы. Мына. Кел ата. Мейлі, жаңа азы екен. Ошентсеңіздер, жаңа азы екен дейді. Қана балам, қанша бағасы? 220 дейді мына. Бастырчы? Қанша жаш? 4 асы екен мына. Жақсы ат екен. Қана атаң бар ма, маалымат бере тұрған? Жақсы ат екен мына. Бұл үйірге улаққа түшкен бі? Үйірге улаққа түшкен, чоңдордан ким бар? Сатылат. Номерін алып берейін дедім еле де. Короче билбейм дейт. Мейлі эми. Бул жаш бала номерин албай эле коелу. Бул каранын баасы канча туган? 350 не жашы? 3 азы. Пародачы? Таран? О, мына тарант дейт. Бою бийиккен канча чыгат? Ченеген эмес сиз, Байке, кызыккандарга телефон айтасызбы? 795 Сашпай айтыңыз. 707 менен 95 92 93. Каякта болот ат? Токмокто экен. Кана бастырың чары бери. Ден соолук жакшыбы? Мощный дейт. 350 деди баасын. Мына. Көрүңүздөр. Мына. Баасын 350 дедисизби? 350. Канчага сода болду? 250ге болуптур мына. Көрө бересиздер. Сен айттың маалымат? Же тартпадык? Кана айтчы. Жашы кандай? Жазга 3 асы, Булар үйрү улагы барбы? Үйрү бар. Мындай кулундуу бээлерге салгансыңбы? Кулундуу бээлерге салгансыңбы? Мындай чайнабайт, кулундарды.
Құлындар чайнабайт екен. Я. Өзінің балдары да бар дейді. Мына егер кимде-ким издеген болса, 1-2 айдан кейін ушундай үйірге ат издегендер болады. Номерин айтып қой. 707 менен. 38-41. 707 40 41 89. Ат қаяқта болады? Тоқмоқта эле болады екен, ә? Бастырчы, базын айтып қойдық, базын. Басын. 180 мың жөндүү екен. Бастырчы. Мына. Айғыр екен, настоящий. Бастыр, жақшылап. Тоқмоқта эле болады екен. Үйірге салынған екен. Құлынды белерге салынған екен, достар. Чала бересіздер. Болды. Сені кім бе? Молодец, мына. Құнан ба? Құнан ба? Жашы қандай? Қанша басы? Айт. 100? Молодец. 100 мың сұрап аттым. Бастырчы. Шу жігіткінді тартайлычы мына. 100 мың сұрап аттым дейді. Құнан ұқсайды жазға. Жақсы. Мына шындай. Мұның есі жоқ болып атады. Сіз бе? Біз тарттық та, азырчы. Номер айтыңыз қызыққандарға, бұйырса. 703 менен. 67. 67. 32. 23. Қаяқта боласыз? Аэропорт Манас. Манас аэропорт, Бишкек шаарында. Бұл үйірге салынған ба? Улағы бар ба? Манас аэропортында улағы жоқ дегенде болбай қалады ғой, улаққа түшеді тияқта. Ушу номерлерге байланышсаңыздар болады. Денсаулық жақсы байке? Бойы қанша шығады? 1.65 шығады екен, мына. Номерлерге байланышсаңыздар болады. Рахмат байкес. Чоң аттарды тартып. Доңқа бар деген. Чоң аттардан тартып көргөстүк эми. Туғандар қолдан келишинче. Қанша екен басы? Басы? 200 дейт. Жақсы, мына тоқмоқта жақсы аттар бар екен. Шул 2 боз менен шу жерде қашқанын тартып қойыншы. Мұны да жақсы екен. Ютубер, мұны кімдікі? Жигит. Қайсы? Доңқа бар деген канал. Қана? Қайсыны? Бастыр бәрі. Жашын айт, жашын. 6 жаш. Денсаулық жақсы бі? Зың, бойы қанша шығады? 1.56 дейді. Басычы? 145 сұрап атады. Номерің айт. 501 334 220. Бастыр ары бері. Жорға бі? Жорғалат анда. Бастыр, жорғалат. Жорға дейді. Бар екен базығы біраз. Жақсы, мұны тартқан біз. Боз атты тарталышы. Мұны айтпады ғой мұны. Сатылы атауы. Дос. Жігіт, бағасы қанша? 250 сен тартпадық ба? Тияқтан тартылек біз, 250 сұрап тұр. Жазға 2 асый. Үйірі бар бі? Үйір қармачы. Қаяқтың аты? Кемин. Улағычы? Бар. Бағасы қанша дейсің? 250. Қызыққандарға телефоның айт? 057 05 79 23. Бастыр. Мына. Жеңіл екен да. Жеңіл базат екен да. Кеминдік екен. Жақсы. Шу номерлерге байланышып алсаңыздар болады. Қаншаға чейін сода болды? Қаншаға берді мындай? Берді деп сұрашты бі? 230 мыңға чейін сұрап тұр. Бірақ жеңіл ат көрінеді да мына. Көрдіңіздер бі? Дағы бастырып қойшы шыны. Мына. Болды жігіт. Боз аттың ақшасын айтып қойшы. Боз аттың ақшасын. 130 жашычы. Жашы 3 азы. 3 азы дейді. 130 мың сұрап тұр. Мына үйірі улағы бар бі? Гарантия. Телефоның айт. 500 менен. 30 10 00 номеріне чалып байланышып алсаңыздар болады. Мына еми чындықта аяқтайбыз видеоны. 105 мыңден семіз байланғаны? Семіз байланған 105 мыңден де. 5 айдан байланған. 5 айдан байланып тұр байкен. Ичі тартылып қалды. Мен байкен. Жақсы. Шулар сода болды ғой байке? Ерінбей базардың бар тартасында айрап. Сұра өле кетеді. Үстінде сұрады ғой? Ылдырақ сұрап отыр. Ылдырақ. Тоғылық та? Болды. Содаңызды берсін байке. Рахмат. Мына көрдіңіздер семіз екен. Рахмат байкес. Мына өз үстін қатталы шығыс екен. Достар.
Мына тайды да көрсөтүп коелу эми тайларды бир аз. Кана. Обзор кылайлычы тайларды. Мына тай жакшы экен. Кырсактуу. Мына тайыңыз канча баасы? 85. Эркекпи? Ургачыбы? Ох, ургач экен. 85 дейт. Бээ кылса болот экен, мощный экен. Машалла. Номер айтабызбы? Кызыккандарга. Айтыңыз. 75 менен. 72. 49 99, а? Каяктын тайы? Чүй. Эркек болгондо сатылып кетмей экен, а? Мейли, буйрусун сатып алган сиз дагы, жакшы. Кана дагы тайлар барбы экен? Баасы канча байка айтып коесузбу? 75ке берем дейт байка. Мына ушунда. 90 миң, э? 90 миң сурап атат мына. Канчага болду сода? Кимге чагасыз? 85? 80? Мына 80 миңге болуп тур. Эркек, э? 80 миңге берип бериптир. Бул жазга кунан болобу? Жазга кунан экен. Үйрөтүлө элек, э? Номериң барбы? Айтасыңбы? 706 326 923, э? 923. Жакшы, мына Токмок мал базары. Килейген базарда. Чындыгында чоң базар. Менин оюм бул. Бул жагы нарындан бери, көлдөн, ысык көлдөн бери келет бул жак. Кана, эркекпи? Erkek tay. Эркек тай, машалла, жакшы экен, Июнда э? 2 жаш болот. Июнда 2 жаш болот. Не порода ошондо? Польшадан келген. Польшадан келген экен, туугандар. Мына туяктары тазабы? Ден соолугу жакшы. Сакоо болуп жаңы айыкты. Жаңы айыкты, сакоо болуп. Мына баасы Баасын 200 сурап атабыз. 200? 200 миң сурапты туугандар, бирок мыкты экен. Базардын алды. Номериң айт. 708 0708 87 87 45 45 15. Болду, рахмат. Бастырыңызчы ары. Мына сиздер үчүн маалыматты алып бердик. Не болду бутуна? Маш уруп алыптыр, а? Кана. Мынакей көк. Польшадан келген деди. Ушул номерлерге байланышып, чалып алсаңыздар болот, достор. Но тай кимдики экен? Тай. Мына ушундай. Польшадан келген тай жанагы көк тай. Туугандар, Ысык Атада болот экен. Ошо адресин сурабай калдым. Ысык Ата. Ысык Атада болом деди. Ысык Атада негизи жакшы аттар чыгат да. Эгер билгендер болсо комментарий жазып кетсеңиздер. Ысык Атада боласың ба ошондо? Ысык Атада болот экен мына. Саатада Сынташ. Сынташ айыл өкмөтү, Жетиген айыл өкмөт. Жетиген айылында Сынташ айыл өкмөтүндө экен. Жакшы. Туугандар, ушу менен базарды жыйынтыктайбыз, достор. Колдон келишинче сиздерге көргөзүп бердик. Ар дайым бизди колдоп, сериал күткөндөй күтүп атабыз деп көпчүлүк айтып атат. Мынакей базардан дагы кармап мени айтышты, комментарийлерден дагы жазышып атышат. Сиздерге терең ыраазычылык, сиздер бар, мен бар дегендей. Биз 127.500 подписчиктен ашып калдык. Буйруса дагы катталыңыздар, буйруса дагы көргөзүп бере беребиз. 500 миң миллион подписчик болсо деле биздин жумуш ушул болот. Базарды гана көрсөтүп беребиз. Үйдөн реклама кылып отуруп албайбыз. Буйруса базарларды көрүп турасыздар. Миллион подписчик болсок дагы аракетти кылып базарларга келип ушинтип элге чагылдырып беребиз. Анда эмесе жакшы туруңуздар, чарбаңыздарга береке берсин. Өйдө кырсыктан алыс болуңуздар, туугандар. Сиздер менен Дон Кабар каналы болду. Көпчүлүк сурап атат, Дон деген эмне деп. Мен атым Данияр, анан Дон да шупот, мен бардыгы эле студент кезден бери Дон болуп калгам. Ошон үчүн Дон Кабар деп чыгарылган. Ошону бир айтып коеюн, туугандар. Анда эмесе ийгиликтер болсун.